muri shampiyona bimeze neza nta kibazo, imikino yose ndayikina uretse umukino wa Champions League wa Bidvest wabo nagize ikibazo cya passport ngewe Triple Cheche na Alan Wanga banditse imibare ya passport nabi biba ngombwa ko tuva kuri liste ku munota wa nyuma, ariko match retour narayikinnye turusha no gutsinda bimeze neza muri rusange. Tumvikana biragoye kwera yuko nkatwe hari igikombe dukina kindi kiri ku ruhande kitari shampiyona cyitwa FA. Tugeze muri kimwe cya kane kandi tugomba gukina kuwa kane umusibe ejo, nyuma yo kuwa kane tugakina indi shampiyona tukabona kwitegura Esperance kandi n'umukino ukomeye. Birumvikana ko batugiriye neza bagakura iyo mikino byaba ari byiza cyane, byadufasha kwitegura dore yuko bagenzi banjye bo bamaze kugera muri lokale, nanjye ejo ni mugoroba zongera nerekeze muri Tanzania. Ikipe y'igihugu ni nziza nkuko natangiye mbivuga, harimo abana bato barimo kuzamuka bitwaye neza muri cani bituma banagira confidence. Nibyo twe nka bakuru babo turi inyuma turimo turagenda tubasupportinga, aho bitagenda neza tukagerageza kubaha kuri experience dufite. Ndibwira yuko nibikuramo akantu ko kwirara gusa, ikipe ni nziza nta kipe tutatsinda.